na banje byabigambiro bwabire natongoza umurimo gwokombeka irwariro rya Kasenyi Health Center ya Kashatu ero kushangwa mugombora ya Kachindo mu district ya KAKUMIRO ero kuza kumaraho billion 1 na million 8 ezokurwa mu government ya Uganda no bushagishikirwa mu World Bank. Abakazi bazaliro mu irwaro muno abarwaire muje mukolese irwaro li abo kubara bo twomeka amarwaro ekandi abakazi bakasigara ne bakyagenda mu bakazi bano abazaarisa bebyabo. So tujja kubasaba please mukolese irwaro. Babakazi no bagira ngo babire no batunga uburemezi bw'amano kutunga ubuhereza bwe by'amagara ahabo kuba batwire no batambura ingendo ningwe z'urukwingana na mayiro mushanje kushika Kachindo Health Center ya Kana kandi no bagira ngo hati obuhereza no buza kubashika hihi obaire no sango mukyara imihanda niye mibi akwasirwe kuzara kujya gamba ba muserulire ki kumutwara na iko muhanda obundi nafa obundi najya kwikayo mwana ajwahire n'abana baitu ni batufwao. Abakazi tuina kusemerero kwa mana abo kuba irwaro lino nitwe likusinga muno kuyamba abakazi abayinenda omuhanda gunu tugurugurungi muno kuruga hano kuika Kakindo Health Center for baitu tuino kunihira kandi tuino kusemerero kwingingo irwaro lino likugya kutuyamba. Ari kugambira ha mukoro nugwe gumwe we minister w'ebyentambura kandi ari umunyeshengero wa Bugangizi West Fred byamukama ashabire office y'Enganzi hango kurugaye kahwera w'abantu abatirwe ihunga no muyaga mu cyaro cya Kasenyi mu district ya KAKUMIRO. Ninsaba mukama wange oragire abantu abaletere amabati babaletere ebikusoboka nabo bayirukirira abantu ba Kasenyi hano bakatera umuyaga gwa mani mono. Niye badde kusaba tingokozesa empenduzeeyo emanyi okuwendula obulungi kyandibadde kirungi ekizimbe kino nga kibadde nokikwasa abantu nga mulimu n'ebyuma ebyo ebijjanjabi bye tuyita medical equipment. Tukwenda kusiima Kasenyi eno etubaire kubi eina abantu bayingi population eri haiguru kyonka ebaire twine irwaro limu erya Kachindo town council so obubaire nogere nosanga congestion eri amani. Enganzi yihanga company ya GSS Uganda Limited ekwasibwa umurimo gwo kuhereza emirimo abantu ba KAKUMIRO nokwe nabo babase kuganyirwamo project age umurimo gwo kombeka irwariro nuguza kuhendera mu kwezi kwa 12 omwaka ogwo gashakwa Thomas tumwebaze.